Birega je ndamuzi ujya mutipe. Ndamuzi igihe kirekire sana kabisa. Ndamuzi. None nko mukugira none bigenda uko onye mugafata amafaranga mukandikirana. Tereka ndakubwire siko icatumye jewe nemera kwandikirana nawe ko amahera atayampaye siko. Nzotwara umugore kuko hajya umuntu arinze yemera siko. Gutwagwa umugore kubera amahera siko. Seki ngaho nawe ucuba siri yuko ayo mahera uzohava uyaronka siko. Kuko ntushobora gutanga amahera yawe siko. Kandi menshi siko atakintu make kitu cha valeri unasikia chotuma nawe basi unakuwa na ile roho ya kufikia mimi nisiaka madami nikasema madami ngoke bro uko si ngibana ngo mire kumbe sasa kandi rero man uraona sigarari nanazimuhaye nazuko giragende sebe yagomba ave mu gihugu cy'iwacu bakunze banyinshi media muri ko muri nipa kado ya bibi yake na wasi sasa wewe utaweza ukandikiana juu ya hela make bibi alimuuzisha bibi alimuuzisha ntabwo yamutanze bugwati umugore yambwiye ati bana ati kwanza ujya mutipe mu gitanda yarankoroga ibana alikuwa nakuya shashiba manani yakanafika kurana bakunzi ba INYISHU media muri fresh muri good so jemeze neza cyane jewe ntare Jesus imbere ya kamera inyuma ya kamera ni wawe ndi nyene musanze mumenyereye Benisha so nko mumbona nga ndi kumwe n'inzovu baba uri inzovu tembo bro ndi kumwe n'inzovu mukumuraba ndinda kurangamiza so rero je naje nga anye rero fisa makuru avuga yuko umutipe yatwaye umugore w'abandi bro byakugendeye gute kugira utwara umugore w'abandi wari wabuze izindi nkumi woresha Kanda kubwire siko ahubwo man ikintu no kubwira siko ujya mutipe ndibaza murazinanye Kijya je yandondeye uko nyene ntabwo tuzinanye cyane ntimuzinanye sana rero ikintu rero no kubwira ni nk'impanuro ndiko ndago siko uragenda umubwira ujya mutipe siko umugore wiwe je sinamutwaye sinamwivye siko nari mfise impapuro zemeranya yuko amahera yonje atayampaye umugore ndoca ndamutwara siko impapuro zirahari urantahura rero sasa kandi rero ujya mutipe n'umugore wiwe bwite ntanamwemera ushobora kuvuga ko atamwemera umugore wiwe ariko je shaka dutahuzanye gute wewe umuhungu w'ibogare nkuko umeze neza wemeye kwandikiranira n'undi mugabo mugenzi wawe mugasinya ukavuga umugore wiwanje urumva usanzwe ufise kajya kantu ko gukunda abagore babandi wapi kweli wapi nako mfise kweli none kubera iki basi utahize basi kindi kintu uvuge ati mbo twandikiranira iparasera uzoca uyitwara muguce uhitamo kuvuga je twandikiranire nk'umugore se wiwe na nyina si parasera Parcela ya se wiwe na nyina siku ibipapuro si wabifise ibipapuro bibitse se wiwe na nyina hama ace yandika ngo parcela jewe ntabwo ndumubono bro nta parcela gira man parcela yamaze kukubara kari umugore kari ya se na nyina wiwe cyangwa wewe musinzi birega je ndamuzi ujya mutipe ndamuzi igihe kirekire sana kabisa ndamuzi none nko mukugira none bigenda uko onye mugafata amafaranga mukandikirana tereka ndakubwire siko icatumye jewe nemera kwandikirana nawe ko amahera atayampaye siko nzotwara umugore kuko hajya umuntu arinze yemera siko gutwagwa umugore kubera amahera siko seki ngaho nawe ucuba siri yuko ayo mahera uzohava uyaronka siko kuko ntushobora gutanga amahera yawe siko kandi menshi siko atakintu make kitu cha valeri unasikia chotuma nawe basi unakuwa na ile roho ya kufikia mimi nisiaka madami nikasema madami ngoke bro uko si ngibana ngo mire kumbe sasa kandi rero man uraona sigarari nanazimuhaye nazuko giragende sebe
yagomba ave mu gihugu cy'iwacu bakunze banyinshi media muri ko murumva kunipa kado ya bibi yake na wasi sasa wewe ai utaweza ukandikiana juu ya hela make bibi alimuuzisha bibi alimuuzisha ntabwo yamutanze bugwati umugore yambwiye ati bana ati kwanza ujya mutipe mu gitanda yarankoroga ibana rwana kuya shashiba manani yakanafika kurara ngo ndubona ingene kingana ati ntana fizike gifise kiriko kinakuya tu kiniko kinagona bisigura yuko ananogewa bro ananogewa bakazi banyinshi media muri ko murumva uwo mutipe yaje kwaka ideni ry'amafaranga agomba ave mu gihugu caca je mu kindi gihugu ahunge avuga ati rero je ko bimeze uko onye nta mafaranga nzinda gusigira umugore wanje kugira ngo uzogume umutunze mumeze neza sasa mbona diria kwenda Serbia Katara murudishe bibi yake basi anipe hela na mafaranga nangahe ina mafaranga mwe mwandikirani yangahe ni menshi bro 3 million 500 kwa hii hali ya Burundi 3 million 500 3 million 500 bro niliheba kata vitu vyangu juni mpe yo hela jua alikuwa anakuya analia yani je nani mimi nilikuwa hata sijui hata kama yogenda Serbia juu singe zimpaka hizo hela nayo nari kumuha kweli none umugore wiwe amaze gushika none akashika mu rugo wewe ntivyavuye hazi ibintu vy'indura akavuga mbo jewe ntwara ku nguvu have nigumire ku mugabo wiwanje mu rugo byarakoroheye kubana n'umuntu mutari musanzwe mumenyerana oya bo première fois byaragoranye kweli sinokubesha biriko ruganaga demo akini bo nikampa kwanza distance mimi nikamwambia bana yeye mabujamie sikukupeleka juu make ni karatasi ndirandikanaga nabonako unasikia tena soma gukya umugabo ni gipfu bitugane kama timie sindo mimi niko na home unasikia na kagari kazuri unasikia sindo ni hatari ndugu yangu unasikia mimi niko na home no utaokipe chumba chako na mimi niokipe changu sindo kwanza mimi na msosi ndakuwa nakupa ile sheni unakula bien unasikia siku bwana wako hiyo hela ataipata atakuya akuchukua kiperi sasa mtoto eba premier jour deux jours trois jours mtoto akaona kuna kabaya katipe akasema eteba yabona iyo misi yose iheze bibanye neza nakuwa nabe inkoko urasoma kajya nikilantre nakutana liche mchatumai nikamuulize ba sasa ule tipe atesa kaitika kweli kuandikiana kweli kupana bibi tena unajua shika mume hivi kweli gebara ngo abagabo ni mushima bitugana ngasema eti kati twebwe rero dushima turi ngaha bikikata izolare baki hapa demo nanogewa kweli sema siyo hata ubu rero umugore yashimwa azomujya mu tipe rege azoma kwe waroroye sasa mtoto alikuyaka hapa iko na ma 50 kilo ifasha kwa ma 60 bro wewe unasikia bakazi bagishubeje aligorane ni hatari bro ubu rero gushikiza isa rero umugore nkamwe ntura mu kumutanze canke wenyene ubu ntiyoramuka yemera kuva mu rugo rwiwawe oya reka nakubwira siko wewe ashatse kugenda siko yogenda Jesse no mubuza amahera yanje gusa ashike amace yigiye yego lakini hata siani kwambi na hazogenda mzigo ndakuona kula sikutangaje abatile lare mingi batoto wa mujini turajuana canke ujya mugore wewe ko uvuze ko mwari musanzwe muri abagenzi hayo nubundi usanga hari ubugenzi mwari musanzwe mufitaniye n'ujya mugore mukamuha tumuchezeye game ure jama hapana kweli muri muchezeye game wapi haiko game bro zile lare ni mingi 3 milioni zile lare ni mingi bro hata mimi naikaa hapa juu nilichukuaga lare yenyewe ningefanyisha vitu fulani ndo nikampa bro kwa kumwihebera tu none umva none nk'ubu gushikiza isaha umugore w'abandi watanguye kumufata neza watanguye kumwiyegereza gushika ubu mwamaze kumenyerana erega sinari gushobora kumufata fo siko kubera urabona
hajya ni nk'imigisha yinjiye mu rugo unasikia ni nk'imigisha yinjiye mu rugo Jule mtoto tangu tu anafika lari naonekana kabisa sema sio hata ule jamaa yaruguruye imiryango y'imigisha yuguruye imiryango kweli baba je ndagushimire cyane je nayenzi nibaza ngo wagize ibintu by'ubusuma ukaja hirya nino hapana we peke ule tipe unapashwa uende ongee naye jumie make byangu wavyumvise siko wumvise jewe ibyo nayazi nawe rero uragenda umunyagisha nawe yumve none nkikiye basi c'impanuro canke uwo mubari rujya mu tipe ukuntu yubasi yo kwigenza muri no minsi kubera ndabona ariko arafata ama decision menga simeza oya natuze je nditore simana natuze bakunze yanyishe mede ngwa ni mituragaro nuko norite uje kwa fire takushusha tu kwa upole fresh akikikuya kwa fire takutia chini tukushimire cyane Torres big up sana kirinyota kandi wibuke kwigerera bakunzi banyishe media so je nako ndayagana Torres nga anyu mutipe yatwaye umudemu w'abandi gusa ndumva ahantu bigeze vraiment urukundo rwamaze kuba urukundo Beni zimisha tukame